kang Kristo. Kaniting banala kapag masusyan, iabetala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina ating kayang pamilya, Joel at Ann Soliman. Paraking aldorang kebaitan di Zenaida Castro, Bugi Yu at Ethan Marius Munoz. Paraking ligtas ng pamaglakbe, Francis Dizon, Max at Susan Herana. Paraking espesyal ay intensyones dari Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Familia Paldeng, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Nathaniel Gabriel Morali. Paraking malagwang kapadanan at kaligtasan dia Remio Pangan, Mario Pasion, Benita at Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Fred Cabalya, Nena Andrea Ingal, Hil and Nora Tayag, Marico Yu, Wilma Mendoza, Pio Pingol, Evelyn Candelaria, Mr. and Miss at Mrs. Resurrection, at ding sablatang kapatid ama sakit. Paraking pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. Paraking alanganggang kapainawan daring kapatid tamo Meyang Ubien, Di Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, General Amado de Mata, Merla Mangalus, Siriaco at Rodolfo Toledano, Nelson at Rodrigo Benitez, Jose Perla at Trina Yazon, Benedicto Tapia, Marian Ocampo, Richard Cabalya, Lourdes Manalo, Anicia Teodin, Helen Tiopenco, Feliciana Pajarillo, Tomas Lazatin, Felicitacion Guillermo, Andre Sinyo, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang ala ng makaganakapo, Karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapadanan daring kapatadtamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Si Claude Tapo, pangadian tayo po yung oratio imperata laban king COVID-19. King lagyuning ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. O mapamakalulu, ang pon mapagmalasakit ay pami. Aminan mila ring kasalanan ni, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ang pon biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan ni. Adon ni keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakala tao. Adon ni keka ing barikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat ni kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan ni, at palusukan mo yung masabal ni king metong at metong. Ipanalangin ni, ang tabayanan mo lo rin taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit ni, ban mapupusno iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin sablang lilingap ka rin ni salunan, ban makasuyula ka rin masakit, kambening belwan at masabal.
Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, yung pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangang kapainawan detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulu. Mananong na sana paulining masabal at pamagmalasakit ni, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginuni. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na ayunduning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king kagulangan ni, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Judas Tadeo, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdón. Kilagwin pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen.
Yun naningig pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ning grasya, ning ginutang Yeso Kristo, ing lugod na ning Diyos at ing sala ning banal ay Espiritu manatili kaya kayungan. At kaya ka ang tinurin. Pagmasosyan tayang iniing, piyesta ng Santa Maria Magdalena, ing apostol daring sablang apostol. Sisintalangin rin kaya katang kasalanan batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal a misteryo. Magkumpisal ko King Diyos, amayupayang tutulo. at kaya kayo kapatid, tuling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos na ginutam. Ning Diyos ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa king Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, ing kabubugtungan mong anak, penibala na kang Santa Maria Magdalena, bayo pa karing aliwang tutuki, bayo pa karing aliwang talatuki na, ing pamibalo, king maulang tula, ning pamanyubli ng mebye. Kapamilatan na ring panalangin at alimbawa ng Santa Maria Magdalena, ing banal ay apostol, karing apostol, apasyag misana, king mabilugayato, ing mabye Kristo, at atangalan miya sana, magari king ligaya na. Iya, ang mabibiyat magari kambemo at ning kameto nga ning banal ay Espiritu Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat, king dalit ding sablang dalit. King kapong kama neng bengi, kakapkapan ke ing palsintan ning puso ko. Panintunan ke, dapot alayo, eke akit. Mibangon ko, ulinita, at linibot ko king syudad. Karing dalan at karing plazas, penintun ke ing palsintaning puso ko. Penintun ke dapot eke yikit. Ding gwardya at agpanda ko king pamagrondara king syudad. At nga kong kinutang karela, eye ikit ing palsintaning puso ko.
Eko pa man mirayo karelo, inyang atuklasan ke, ing palsintaning puso ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos, aginuko. Ulitan tayo po. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos, aginuko. O Diyos, ika ingka kong Diyos, tunera kang pagdulapan, ing mabilog kong pangatawo, mauyake ka. Ing kaladwa ko, pagdasana ka, may ngari kong melangi at may ngaptak agabun, maukuke ka. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos, aginuko. Paintulot mo ing akit da ka, king banal mong santuaryo. Pakit mo kako, kaligayan mo't kayo pa yan. Ing lugod mo ngalang kupas, mayapyang ipalak, kening biyeko, inya pupurian da ka. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos, aginuko. Pasalamatan da ka, kaya kabaning biyeko, at manalangin ko kaya ka. Ing kaladwa ko, kumabsiya, antimone ng ating piyesta. Dalitanan da ka, karing mga sayang kanta ng kapurian. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos, aginuko. Uling parati mo kong sewpan, king lilong ding pakpak mo, karin masaya dalit ko. Kaya ka, ako bisang kawani, uling liligtas dako ring gamat mo. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Diyos, aginuko. Talakad tapuban parangalan ng maya pabalita. Itangan po. Sabihan mo na mo kaya kami, O Maria, nano ing ikit mo king dalan. Ikit ko ing ligaya ng sinubling mebye Kristo. Ikit ke ing kutkuta ng alang laman. Manatiliya kaya kayo. At kaya ka ang tingurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King aba kamaranon, ning mumuna ng aldo, ning paruminggo, madalumdum pa mintaya king kutkutan, i Maria Magdalena, ikit na king makalakoya, ing batong takap, ning kutkutan. Inya memulaiya, at mintaya ka rin Simon Pedro at king metong ayalagad, apakamala ng Jesus, at nga nakarela, kinuwari king kutkutan ning Ginoo. Emibalo nung nure binili, makatalakad yang manangi si Maria, luwal na ning kutkutan. Dino kuya kabang manangi siya, at lina we kilob ning kutkutan, at inyang ikit adwang anghel, makamalan maputi, at makaluklukla, king pibilyanan, king bangke ng Jesus. Ing metong at king kabuntukan, ing metong at king kabitisan, kitnande, babaye, ot kikiyak ka, may kibat ya i Maria nga na,
kasi kingware ing ginuko at ekubalo nung nure dela. Pangasabi na niti, melikid ya at ikit ni Jesus, makatalakad ya ka rin, dapot nabalo king iya Jesus. Kitna ng Jesus, babaye ot manangis ka, ninong paintunan mo, bala ng Maria, iya ing ardinero. Inya nga nang sinabi, nung ikay kinangwa, kaya Gino, sabyan mo kana ako nung numedela at kwanan ke. Nga nang Jesus kaya Maria, inarapane at nga nang sinabi, Rabboni. Mo ko tatagkilan nga nang Jesus kaya uling ko papepaitas papunta kingig pa. Dapot, munta ka ring kapatad ko at sabyan mo karela, king paitas na akong magbalik, king igpa ko at igpayo, king Diyos ko at king Diyos you. Inya, pintala na lang Maria Magdalena ring alagad at sinabi na karela, ikit ke ing Gino. At sinabi na karela, ing pasabi ng Jesus. Ing mayap ng balita ning kayakat ang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Pagkamalyande, Maria Magdalena, as babaeng mababa ang lipad. Pagkamalyande, Maria Magdalena na iyay tang babaeng merakap in the act of adultery. Bakit? Ba't pagkamalyande Maria Magdalena as the woman caught in the act of adultery? Uli na kanuning panalawe da reng tao inyang panahon na ita kareng babay. Uli na ning panlalawe na ning yatu kanita inyang panahon na ita kareng babay. Ing lawe da ring tao ning yatu kanita inyang panahon na ita kareng babay kalupa ng Maria Magdalena. Denga lang boses. O yan ning lawe da kareng babaye. Voiceless. Alalang boses. Edo pakramdaman. Ela pwedeng magsalita. Ela kayabe keng pisasabyan. Ulinging mimiral ka nung sistema kanita. Pinitang sistema nga usandang patriarchy. Patriarchal. Nung ka rin reng lalaki, ila ring tatalan keng kapangyarihan. At ding babayi, ela kayabe. That time, niyang panahon ng Maria Magdalena, bawal lang maging pari reng babayi. Bawal lang maging pari ring babayi. Kay ba't ausan may Maria Magdalena, the apostles of the apostles? Ulinapin iyang mumunang may malita king resurrection. Ulinapin iya ing first witness king resurrection. Inya pinausan tayang apostles of the apostles. Kay ba't ausan ding apostles of the apostles when that time the prevailing system, women are voiceless. Nya kanu, pepaborenda niya mong may identify kaya kang Maria Magdalena ining aus the woman caught in adultery. Inyang panahon na ita to emphasize na ding babay mababala uri, ding babay mababala lawe karela. Karela kareng ing yatu, ing tao, ing lipunan. Pero king kamatotuanan, eya mababa uri. Eya mababa ang lipad. Nune mata siya pinuri i Maria Magdalena. Mataas ang kanyang lipad. Uling, metong yakaring atsu, lalam na ning krus, inyang mapapatadya inawa, ing Gino. Metong yakaring menatili, lalam na ning krus, inyang ganaganang alagad, me mulayila, sinalikot la,
uling tatakot la, ila na ring itukidang paten deng Hudyo. Eya tinakot, na iyang itukidang paten ding Hudyo, kay bat deng pete ing Ginu, menatiliya lalam na ning krus. Mababayang uri ing babayang makanyan. Iya mo naman ing mumunang diling minta king pitatakutang akot-kutan, ayaman wana ning binasa tang ebanghelyo ngeni, iya ing mumunang diling linwal king bale, bahan mun taking kutkutan, kabang the rest of the apostles, pakasalikot la karing bale, tatakot la, uling mapali pa ing sitwasyon. Makatakot, mapali ing sitwasyon, babaya ing linwal, mintaking kutkutan, babaya ing menatili, lalam na ning krus, ing babaying lalon dang alang bosis. Mararamdam, kayabe, and nano ing kayang reward, king kayang tepangan, she first witnessed. She was the first to see the resurrected Jesus, kalupa na ning binasa tang ebanghelyo. Reversal of fortune, paradoxical, ing babaeng lileledar ing lalaki, yang menatili siping ning Ginu, ang gaking kamatayan na ning Ginu, yang ing babaeng lileledar ing lalaki, yang miglibutad, ninuman kanuing tatalakad para kingapong Ginu, lalo na libutad ning makatakot. Nanuyaman kasarian, nanuman ing discriminating alawe da kaya, ning tao, ing yato, ing lipunan, kapilan man kanu, mababa uri pangatao. Santa Maria Magdalena, yang memye dalan, she gave way for others na lileleda, babae o lalaki yaman, others na lalatsyanda, babae o lalaki yaman, others na didiscriminate da babae o lalaki yaman, iyang memye dalan, panpakit na matas la uri pangatao. Talakad pa. Kapatad, ing mi pa kong Kristo, metong yang sagabal para karing dakal at tunek kamuritan para karing aliwa. Manalangin tamo king Diyos ban ibuklat no ring kakatang mata at atoklasan tamo ing dibino ng kabyasnan. Nga tamo nganing manalangin Ginu, dakayanan mo kami king pangasubli ng Mebye Kristo. Ginoo, dakayanan mo kami, kimpangasubli ng Mebye Kristo. Ginong Jesus, binamong masampat gimpanan, ing obra ng ibpa mo. Inyaring mapagbalat kayo, amasika na natao, inaus da kang lapastangan, ipanalangin ni Keka, o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami, king pangasubli ng Mebye Kristo. Mapamakalulugid pa, pepakayapan mo ing sablang uring sakit. Dapot ding tao, pinakura ko, king metong akarumaldo malakrus. Ipanalangin ni Keka, o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami, king pangasubli ng Mebye Kristo. Mayupayang talapan at bus, agyang inyang makapako ka king krus. Malyari mong alupig ding Keka manalipusta. Dapot pepatawaran mo lang, saupan mo kayong mamatawad, ipanalangin ni Keka, o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami, king pangasubli ng Mebye Kristo. Sinubling Mebye Ginoo, kapamilataning binyag, gewa mo kayong anak ning ipa. Palabungan mo yung kasalpantayanan ni, ipanalangin ni Keka, o Ginoo. Ginoo, dakayanan mo kami, king pangasubli ng Mebye Kristo. Tanggapan na sana ng Diyos
Ing kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family. At ing kapasalamatan dari Joel and Ann Soliman. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos. Ing kapasalamatan dari ing kapatatang mag-birthday. Zenaida Castro, Bugi, Yu, at Eitan Marius Munoz. Ipagkalam na sana ng Diyos ing kapag nasandang safe travel di Francis Dizon at Max and Susan Herana. Pagkalam na sana ng Diyos kapag nasandang special intention di Maria, Alicia Salenga, Mary, Manette Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Oserito Garcia, at Nathaniel Gabriel Morali. Pagkalam na sana ng Diyos kapag nasandang speedy recovery, good health and healing di Remio Pangan, Mario Pasyon, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Fred Cabalya, Nena Andrea Ingal, Hil and Nora Tayag, Marie Ko Yu, Wilma Mendoza, Pio Pingol, Evelyn Candelaria, and Mr. and Mrs. Resurrection, at ding sa blatamong kapatid na masakit, paraking pamanantabit protection ng Banalayo Espiritu, ng pamilya ng Ani Razon at pamilya ng Antonio N. Josefina Guevara, at Yuli Nosana, king maligaya ng kayarian ding kaladwada ri Manuel, Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David Nelson, Garma, Richard Jules Medina, Amado de Mata, Merla Mangalo, Siriaco and Rodolfo Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, Jose Perla and Trina Yason, Benedicto Tapia, Marian Ocampo, Richard Cabalya, Lourdes Manalo, Anicia Teodin, Helen Chopenko, Feliciana Pajarillo, Thomas Lasatin, Felicitacion Guillermo, at Andre Sinyo, at ding kaladwaking purgatorio, at detang alang maaga na karela. Panalangin tamo mo naman yung kakatamong sari-sariling kaligtasan laban king COVID, ding kaligtasan daring kakatamong egan-aganang frontliners, ing malagwang kapal danan daring kapatid tamong masakit ngeni at ating COVID, at iulino sana king kayarian na ding kaladwa daring kapatid tamong mayangon na king bie uli na niting pandemic, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, takiranan mo kami, king pangasubli ng Medye, Kristo. Aduan tamong ing sarili tamong kapagnasan. Oyig pa ding makiketasan at tao, tingyande at king kasalukuyan, ere paboring tanggapan ning kaya kang anak, mi katawan tao, anting karelang talapan at bus. Ike sana parati miyang papasyag, anting ari mi at talapagligtas, iya amabibye at magari manggaman kapilan. Amen. Hallelujah.
Iti ko. Manalangin kayo kapatad, ban ingkya katamong dawon, matanggap ya, arapanan ng Diyos, ing pangmayupayang tutok. Tanggapan niya sana ning ginuiting dawon karinggamat mo. Kikapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginoo, tanggapan mula sana, rening ayin ayang pangmi, kaniting piyesas tanang Santa Maria Magdalena, antimonong makanano ng tinggap, ning kabubugtungan mong anak, itang parangal ning tapat alugod, adinawon na kayang Maria Magdalena, ama bibiye, ampong magari, manggaman king alang-angga. Amen. Yung ginuman at iliyak kaya kayo, At kaya kaanti mo rin, iyat nayo ring puso yu. kaya't nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit, sukat at makakabu, ing puryan da kaking sablang bagay o higpa. E kamu makapagmulala king upaya mo, nune paman, lalo king pakalulo mo, kapamilatan ng Kristo ake kaming Ginoo. Pepatilip yaking hardin, at pepahayag ning sarili na, kang nuan a Maria Magdalena, malugod tinuki kaya, kanitang mabyeya pa. Ikit ning mapapatad ay nawa king krus, kay bat ning penintun king kutkutan, iya ing minunang sinam bakaya, sinubling mebye, ibat karing mete, pera ngalaning maging apostol karing apostol. Ban kanita ing mayap ng balita ning bayong bie. Mirasya angga karing sikoti ning yatu. Kambering sablang koro ring angeles karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makyabe kaming alangtok ng babiya kapurian kaya ka at ngaming ening kakanta. Sa anaking katas kataasan, aking daratang ing lagyo ning Ginoo, nuwaning daratang ing lagyo ning Ginoo, sa anawo sa anaking katas kataasan, wanging daratang ing lagyo ning Ginoo, nuwang daratang ing lagyo ning tunekapin banal o yigpa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli nanita, pagparalampumi, pabanalan mula sana, reningayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming i Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, king wane ing tinape, at pepa salamat iya, kaya ka, piraso ne at binyane ka rin kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kanan ye. Iti ing kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan, kingwane ing kalis. Pasibayo yang pepasalamat kaya ka. Binyane ing kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at minum ko kaniti.
Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya na ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban keta, may patawaran la ring kasalanan. Daptan yo'y tibilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Cristo meteia, Cristo meteia. Yang gaganakan miyo yigpa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya ka iting tinapen na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ka ing pepalyarian mo kami matang pangtalakad arapan mo ban sumuyo ka. Mapakumbaba ming pagamuwa mo king ikamingan sanang misulo-sulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato. Banmiganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa i Francisco. Kambening kaya kaming Obispo i Florentino at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawa na at manenayang pangasubling biye at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mula sa aking maligaya mong arapan. Lalong-lalo na ring mayangon na biye apanalangin mi ngeni. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos. Kayabe ng San Jose akeyang esposo. Kayabe daring apostol at ding sablang santo. Tinupad king malmong kaburian king kekabana ning panawon. Purian daka at paligayan kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya igpang mayupayang tutu, kagum ning banala Espiritu, pupurian daka at parangalan, manggaman king alananga. Yan manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king igpa karing ama nung tiro na kaya katamo ning Ginoo.
mo kami o ginuking sablang maro. Malugod mong ipagkalup, ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaw paning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alanangka. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Mo, sana babalik dan, ding kaya kaming kasalanan, nuning lawan mo ing kasalpantayana na, ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburyan mo. Ikang mabibye at magari, manggaman, king alanangga. Amen. Ing kapayapaan aning Ginoo manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antingurin. Ipakit tamo ing mikakametong tamo ngayon king kapayapan. Niyoing kordero naning Diyos, niyo ing milalako, king kasalanan na ning yato. Nuan laring mayayawos, ing apuna na ning kordero. Ginoo kumatampang tanggap keka. Dapat yagkas ngay nga mano mo. Humayap na ako. Ing katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin amo. O Ginoo, ing pamakisulumi karating misteryo mo, itugtog na sana kaya kami, ing manyad sad alugod ng Santa Maria Magdalena. Amen. Natiling tapat kang Kristong Rabonina, ang mabibiye ampong magari, manggaman king alang angga. Amen. Ning Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka ang timurin. at bendisyon na kayo ning Diyos sa bayupayang tutu, ingig pa at ing anak, at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misa mi dawon de, omen ako king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pa benito.